ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu kuri iki cyumweru turabihera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, aze gukurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Nyuma guhera saa 12 murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho mu turere dutandukanye tw'igihugu ibihe by'imvura n'izuba byagiye biza mu buryo butunguranye bizatuma abaturage benshi bahura n'inzara. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yasuye akarere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'igihugu. Mu bihe bisanzwe nk'ibi by'impeshyi wasangaga hirya no hino imyaka yeze, abaturage bafite amafaranga kuko babashaga kugabanya ku byo bejeje bagasagurira amasoko. Gusa ibyo bihe bamwe mu baturage bo mu mirenge 3 Rugobagoba, Nyamiyaga na Gacurabwenge bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bagaragaje ko no kuzabona ibyo kurya bitaboroheye. Kweza ntako ubuzima mbega ntabwo. Amasaka se wayakurahe? Ibyo bishyimbo se ko mironko ubu ngubu muri iyi minsi noneho yazamutse yageze kuri 800,000 aribwo birangiye kwera. Aho wezaga nk'umufuka ukaheza mironko nk'icumi cyangwa 20. Imvura yabaye nkeya, izuba ryaje kare, habayeho igihombo. Nashoboraga kuba nakeze nka toni nk'eshatu z'imyumbati, ariko ubu ngubu nta na toni twabonye. Murejeje amasaka? Oya, yararumbye nabi kubera izuba. Yewe nta kintu, n'ibishyimbo byararumbye. Ubu nta kintu twejeje mbese muri make. Impeshyi sinzi ko tuzayivamo none. Aba baturage bumvikanisha ko amasambu yabaye mato, bagasaba leta kubashakira uko babona indi mibereho idashingiye ku buhinzi. Urabona ko ubuhinzi bugenda buhindura isura. Ubutaka ni bukeya, hakagombye kujyaho ubundi bushobozi leta ifashamo umuturage nk'ibikorwa remezo, amashanyarazi akagera mu cyaro. Nturuka mu murenge wa Nyamiyaga, tugize amahirwe nk'Ingoma hakaza umuriro. N'uru rubyiruko ruvuga ngo rwabuze icyo rukora, umuriro ubaye uhageze ahantu hagaturwa, icyaro kigasa naho gihinduye isura. Ntitwubakire ku bintu bya kera, bya bindi twari dushingiyeho by'ubuhinzi, ubworozi. Ibyo bikorwa remezo umuturage yabishingiraho, ubuzima bugahinduka, agakora ibindi. Ubusuderi bwahaza. Nubwo biruko ariko hari ikindi cyiciro cy'abaturage baturiye ibishanga bo bemeza ko ubuzima bwabo bumeze neza muri iki gihe. Heje amashaza, imiteja, intoryi. Mwebwe mumeze neza? Tumeze neza nacyo. Mwegereye igishanga? Twegereye igishanga. Reka nta bukene buhari, imyaka irenze. Kugeza ubu leta ivuga ko nubwo hari aho imvura yagiye kare bitabujije abaturage kweza uko bisanzwe. Bucagu Charles ni umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, ashinzwe ubushakashatsi mu buhinzi no gusakaza ibyavuye mu bushakashatsi. Ntabwo twagize imvura mu bice na bimwe yagiye kare. Ubwo rero ariko hasigaye kureba ngo niba hari ingaruka byagize ku musaruro, nibyo turiho tureba. Kereka iyo habaye ibihe bidasanzwe by'izuba ridasanzwe, imyuzure ishobora gutera ikibazo hanaha, icyo gihe leta iragoboka kuba dufite ibigega bigoboka. Ariko muri iki gihe nta bigaragara yuko ari ahazagira ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Icyo tubona gusa ni ibiciro bizamuka ku masoko. Uyu muyobozi ariko yemera ko ku masoko ikibazo kizamuka ry'ibiciro ku bihingwa gikomeje gutumbagira. Ibi ntasobanura ko biterwa n'intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine yatumye ibituruka kuri peteroli bihenda cyane. Bwana Bucagu yumvikanisha ko iyo igiciro cya lisansi na mazutu kiri hejuru gituma n'abacuruza imyaka bazamura igiciro cyabo kuko baba bagiye kwitwara bibahenze. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Burundi abantu barenga 200 bitandukanije n'idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi birukanywe ku musozi wa Ruhero mu ntara ya Kibitoke, aho bari bamaze hafi umwaka baba. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Uwo musozi muremure wa Ruhero uri hagati y'amakomine ya Mugwi, Mabayi, Mugira na Rugombo nko ku birometero 50 uvuye ku mugwa mukuru wa Kibitoke. Haheze hafi umwaka hari abantu barenga 200 bagizwe n'abana be n'abakuze baba kuri uwo musozi. Ciza Gerard umwe muri abo amenyesha ko bagiye kuri uwo musozi aho bashobora kurya indya zitanduye kandi bagasenga batekanye
nk'uko ivyanditswe bibivuga mu ntumbero yo kwiyegereza Imana. Inyandiko dufise ziratwemerera kuba ahantu bishoboka ko tuyiga ijambo ry'Imana kugira ngo tubishire mu bwenge. Inyandiko zitubuza kuba ahantu ibihinda bishobora kutubuza kwiga. Imana nicyo cyatumye idutoranyiriza ibibanza byo mu caro kugira ngo dushobore kwigiraho ijambo ry'Imana, dushobore gufasha, kuko ibyanditswe bivuga ngo nuko nimugende mubwira amahanga n'amoko n'amakungu. Abana bari kumwe n'abavyeyi babo kuri uwo musozi wa Ruhero ntibaja ku ishuri hamwe n'abandi. Chimpaye Neri, umwe mu bavyeyi baba kuri uwo musozi, amenyesha ko abana babo bafise uko babigisha. Twebwe abana bacu ntabwo twabakuye mu mashuri, abana bacu bariga. Biga mu ishuri Yesu yigiyemo. Yesu yigiye ku birenge vya nyina, natwe abana bacu tubakurikirana mu kubatoza kugira ngo bige, na cyane kwiga ijambo ry'Imana. Bagira uburere bwiza kandi bamenye Imana, bamenye n'iki Imana yadukoreye mu kuduhereza umwana wayo kugira ngo adupfire. Kuno wa gatanu buramatari w'intara Cibitoke Bizoza Karem ari kumwe n'abajejwe intwaro muri ayo makomine ahurira kuri uwo musozi, be n'abajejwe umutekano bishikiye Ruhero. Buramatari akayamenyesheje ko badashobora kwemera ko haba abantu mu ntara rongoye bigenza uko bishakiye mu kurenga amategeko y'igihugu. Ni mu gihe ibwirizwa rigenga amashengero mu Burundi mu ngingo ya 31 gace ka 14 rimenyesha ko amashengero ategerezwa kuba afise aho basengera hubahirije isuku, amagara y'abantu, umutekano kandi bidahungabanya bene gihugu. Aha rero twaje ngo tubakure aho hantu basubire baje bava, kuko abana babo barabuje kwiga no kwivuza ntibivuza. Ibyo rero ntabwo twabishigikira. Umuntu igihugu wese turamusangiye ari ngo twumve ikimubakiye. Aha rero twafashe ingingo ko bose abo twashoboye kubona ko abandi birutse bagiye baca basubira iyo baje bava. Turaza kuvugana Mose niyava kugira ngo baje bashikira abatware bashikira iwabo. Estera Iradukunda ari mu bagiye gusengera kuri uwo musozi kugira barindire Yesu nk'uko bavyivugira, amenyesha ko ibashikira vyose bitabatera ubwoba kuko ngo bavyarahishuwe. Twizera yuko ibi bitegereza kutubako kandi ko Imana ibibona, kubikora barabikora, kandi twebwe ibi byose tuzi ko bitegereza kudushikira kuko ivyanditswe vyera birabivuga. Aho tuza gushobora kwerekera canke uko vyogenda kose biri mu biganza vy'Imana, Imana yoyo irabiroranya. Buramatari Bizoza Karem yatekereye impanuro abo bantu bari bahejeje kwirukanwa kuri uwo mutumba wa Ruhero. Cyo bahanwa nuko buvavana n'izo nyigisho mbi, bagende hajya nyene bari basanzwe basenga, basenga iyo Mana mu kuri no mu mpwemu, Imana izobereka ibyo bakora. Rero twagerageje kubasigurira ari kugira ubumvishe ko ibyo bari mu atari byo, bakureka ahubwo ko ibyo Imana utabizi. Kubera kugira mu Imana ivuga ngo kubaha abaganza, nabumvishe ko nimba baha abaganza nta n'umuntu nkeneye gusaba kubona aha hantu muri kano gace ko bose bataza gusubira baje bava. Bizoza yasabye abanyagihugu bahi Ruhero gufashanya n'abajejwe intwaro be n'abajeje umutekano bagiye kuhacumbika kugira ntihagire abantu basubira kubinjirana bitwaje gusenga. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda z'Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko rero twaba twinjiye mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Jewe muri kumva ndi Anisa Bin umukunzi, ninjye tugiye kubana muri iki kiganiro gihagarariwe na Nige na Roger Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu mwaka wa 2016 ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo. Turaza kumva ibitekerezo by'abagore ndetse n'abagabo batandukanye kuri iyi ngingo. Turaza gusubira inyuma turebe ese ubundi mu muco umutware yari muntu ki, yari afite izihe nshingano. Turumva kandi impuguke mu by'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye mu gusobanukirwa iby'iri tegeko, ndetse nk'uko mumaze kubimenyera namwe mugira uruhare muri iki kiganiro muduha ibitekerezo byanyu, ntimujye kure.
bahaye ikaze nanone mu kiganiro ejo. Uyu munsi turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu 2016 ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo. Ubusanzwe uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo ndetse n'abagore bisobanura uburenganzira, inshingano n'amahirwe angana ku bagore ndetse no ku bagabo. Kwita ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo muri gahunda zose bisobanura igikorwa cyo gusuzuma uko abagore n'abagabo bagira uruhare muri buri gikorwa giteganyijwe, harimo amategeko, politiki cyangwa gahunda mu bice byose by'ubuzima kandi ku byiciro byose. Muri gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye hanabamo no kuba umugore nawe yaba umutware w'urugo nk'uko bikubiye mu itegeko ryasohotse mu mwaka w'2016. Itegeko ry'umuryango nomero 32/2016 ryo kuwa 28 z'ukwezi kwa munani 2016 rigenga abantu n'umuryango riha umugabo n'umugore ububasha bungana mu miyoborere y'urugo. Rivuga ko umugabo n'umugore bombi ari abatware b'urugo, bitandukanye n'ibyari bimenyerewe ko ubutware bw'urugo ari ubw'umugabo. Ingingo ya 209 y'iri tegeko ivuga ko abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo rwize umuco mwiza n'ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Nubwo iri tegeko rihari ariko hirya no hino abantu barifiteho imyumvire itandukanye, nk'uko tugiye kubyumva mu majwi twakusanyirijwe na mugenzi wacu Manishimwe Noel waganirije abaturage bo mu karere ka Kirehe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Impamvu umutware w'urugo aba umugabo bamusaba icyo ari cyo cyose. Umugore se ntashobora, nta bagore batunze ingo ku buryo babasabwa icyo ari cyo cyose? Ubu umugore ku buryo saa sita azajya ugasaba umugore umunsi cyangwa ukamusaba isabune, ubwo nyine nawe byose ubwo nyine arabyimenyera. Nyine umugabo kuko ari umutware w'urugo nyine, kuko ari we waragushatse. Njye ndi umufasha we, ndi umwunganirizi we. Biranga ariko bikabaho kuko umugabo aba ari umugabo n'umugore aba ari umugore. None se inshingano umugabo yakora agiye umugore nayikora? Kera umugabo niwe wari nyir'ijambo, niwe wari umutware. Abenshi rero bari bakigendera muri icyo cyubahiro cy'umugabo, ugasanga rimwe na rimwe mu kwakira impinduka abagabo baratinda kubyakira. Ariko mu bukangurambaga duhabwa n'abayobozi gusanga abaturage bari kugenda babyumva kandi n'impinduka bagenda bazakira. Ubundi umugabo agomba kubaha umugore n'umugore akubaha umugabo akaba umutware w'urugo. Bose bafite ubushobozi kubera ko bavuga ari uburinganire n'ubwuzuzanye, bagomba kubikora mu rugo iwabo. Kuko hari aho ingo nyinshi usanga umugore ashobora kubwira umugabo ati ubundi se ko bavuga ko twese tungana, ubundi icyo ndushanga hanegeke. Ariko byibuze bibaye byiza umudamu akwiye kubaha umugabo kuko aba yaramuzanye ngo agire gute bamubere umufasha mu rugo. Umutware w'urugo akaba umugabo nyine, ari gusa bagasigara bumvikana muri bya mitungo ntibabiryaniremo. Kuko umugore ni umufasha w'umugabo, umugabo akaba umutware w'urugo. Bombi se babaye abatware w'urugo ntabwo byakunda, nta bami babiri mu rugo. Nyine umutwe n'igihimbira biratandukanye. Iyi mutwe utekerereza igihimbira, ubwo rero umutwe ni umugabo, igihimbira ni umugore. Bafite ububasha bungana. Umugabo niwe mutwe w'urugo, umugore akaba umwunganizi. Ni umugabo w'umuntu we mutware w'urugo igihe akiriho, umugore ni umwungirize kuko babaye. Umugore abaye umutware w'urugo se nawe nk'umugabo burya aba yaganje umugabo zizagura amasake abiri ntazava n'imwe yizagira zose ntabwo zizabigerageza urebe ugura amasake abiri. Iyo ngo umugore n'umugabo nyir'urugo ni umugabo ndarwubatse ariko aranyobora. Akuyobora kubera iki se? Kubera ko ndi umufasha we. Umutware w'urugo ni umugabo, umugore ni umwungiriza w'urugo. Umutware w'urugo ni umugabo, ariko ubwumvikane mu rugo nibwo bwa mbere. Nta mutware ngo ubwo ngo ngiye ngo nduyo, ahubwo ubwuzuzanye mu rugo nibwo bukenewe. Reka dushimire aba baturage baganiriye na Noel aho batubwiraga ibitekerezo byabo ku itegeko ryashyizweho mu mwaka 2016 riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo. Ndabadukurikiye mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, mutubwire ese mwe mutekereza iki ku kuba umugore nawe yarahawe ububasha bwo kwitwa umutware w'urugo? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Mu gukomeza n'ikiganiro dusubiye inyuma mu mateka y'u Rwanda, hari igisobanura ijambo umutware ryahabwaga, ari nayo mpamvu uyu munsi wa none iyo havuzwe ijambo umutware
hahita humvikana ko ari umugabo. Yewe dufatiye urugero no mu bikorwa byo mu rugo tuganira kuri iyi ngingo, kumwe abantu baba bungurana ibitekerezo. Hari umuntu wigeze kutuganiriza uburyo yari yasuye famiye ariko umugabo adahari, maze haza gukomanga umusore ukiri muto rwose. Umugore aramufungurira, nyuma yo kumufungurira ati rwose se nyir'urugo ari hehe? Undi ati ntawe, ariko wambwira nta kibazo. Umusore ati oya ntacyo, nzagaruka hari, nibyo narinzanye. Umugore atari korega wanabinsigira nkabimuha. Umusore rwose arakanira ati ntabwo bishoboka ko ari wowe nabisigira kuko nyir'urugo adahari, nyir'urugo naza kuza nshobora no kugaruka. Uburyo rero umugore adashobora kuba nyir'urugo nawe biba bitangaje, kandi nawe mu by'ukuri afite ubwo burenganzira. Yewe ugasanga nawe ubwe atumva ko yafata izo nshingano bitewe na ya myumvire imwe n'imwe ituruka ku muco usanga twarakuriyemo. Habimfura Francois rero ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 72, atuye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Araduha igisobanuro cy'umutware mu muco nyarwanda, nubwo yemera ko umugore nawe hari ibyo ashoboye mu gushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ariko ahamya ko umugabo azahora ari umutware. Ibindi reka tubyumve mu buhamya uyu musaza yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore. Turi kumwe na muzehe Habimfura Francois wo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Mu kiganiro ejo agiye kudufasha kumva icyo ubutware buvuze mu muco nyarwanda. Bati yasize umwana umwe w'umuhungu niwe mutware w'urugo, ufite bashiki be benshi, nawe umuryango mugari wagutse ni umutware wawo. Bakajya bavuga bati runaka yakosheje, muhamagara umutware. Nibyo umutware ubu ntawe uri bukoreho. Najya gusaza nkaguha imfizi y'inka, nkaguha icumu, nkaguha ingabo, nkaguha umuheto, mbese ukaba uri igicumbi cy'umuryango. Noneho nkushakiye umugore, ikintu mbanza kuguha n'icumu kuko uri umugabo mu rugo. Urugo niruterwa niwe uzarutabarira kuko uri umutware w'umuryango. Izo zizo nkubwiye zose ni inshingano z'umutware. Niyo yaba afite imyaka 5, afite n'abashiki be bakuru baramuheka bati dore umutware wa data. Muzehe Habimfura Francois asanga inyito ubutware ishobora guhabwa umugore cyangwa umugabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibyo, ni uburenganzira, ni umutware koko. Ku bitekerezo n'ubundi cyaya baravuga ngo umugore acurika inkanda ariko ntacurika umutima. Bivugitse ko umugore ufite ibitekerezo byubaka, iyo yubatse nawe aba ari umutware muri ubwo buryo, ariko ku buryo ataba umutware w'umuryango. Bivugitse ko umugabo asiga undi mu rugo. Umugabo nyine nta kizaritsimbura, azakomeza ari umugabo. None se abanyarwanda babivuga neza ngo nta nkokokazi ibika isaki ihari. Turabashimiye cyane muzehe Habimfura Francois ku ruhare mwagize muri iki kiganiro. Ni ikiganiro ejo mukomeje gutega amatwi, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu 2016 riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo. Reka dushimire muzehe Francois waganirije mugenzi wacu Ishimwe Honore. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Tumaze kumva igisobanuro umuco wahaga umutware w'umuryango, ati biragoye ko umugabo hari ikizabisimbura. Ibi binagaragarira ku kuntu ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryakiriwe muri sosiyete, usibye n'iri tegeko ry'ubutware, aho usanga benshi babifata nko gupingana aho kuzuzanya hagati y'abashakanye hagamijwe iterambere. Uku kutumva neza rero iby'iri hame kwatumye birushaho ubwo iri tegeko ryazaga, aho usanga bamwe bibaza niba kuba umugore yaba umutware w'umuryango bizatuma akora akazi nk'ako abagabo bakoraga, nko kurara irondo ndetse n'ibindi, bisa n'ibyumvikanisha ko batekereza ko abagore babasimbuye ku buyobozi bw'umuryango. Mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yaganiriye na Jean Bosco Rudasingwa, impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye, maze asobanura imyitwarire ikwiye kuranga abashakanye ku bijyanye n'ubuyobozi bw'urugo, ahereye ku biteganywa n'ingingo ya 209 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango. Reka tumwumve. Abashakanye rero ku buyobozi bw'urugo n'amategeko afite icyo abivugaho. Usanga kenshi iyo bavuze umuyobozi w'urugo, kenshi abantu bumva umugabo. Itegeko ribisobanura neza, rivuga ngo abashyingiranywe bafatanye ubuyobozi bw'urugo. Iyi ni ingingo ya 209 yo mu itegeko rigenga abantu n'umuryango.
ni ukuvuga ko niba bafatanye ubuyobozi bw'urugo byumvikana ko igitekerezo cyangwa icyifuzo umwe mu bagize umuryango agira akizanira mugenzi we bakakiganiraho bakakinonosora mu bwumvikane n'ubwisanzure. Mukomoje ku umuco wacu wa Kinyarwanda hari uburyo wubatse ubuyobozi bw'urugo buharirwa umugabo. Kenshi ni imyumvire twagiye tugira, ariko uyu munsi tushishikariza abantu kumva ko yaba umugore yaba umugabo bose bafite uburenganzira bwo gufata inshingano no kuzishyira mu bikorwa. Impamvu ni iyi, impamvu tubivugaho ni uko kenshi na kenshi iyo habayeho ikintu cyo kuvuga ngo umugabo mu muryango niwe ufata icyemezo, dukwiye no kureba ngo byangiza iki cyangwa se inyungu yabyo ni iyi. Niba umugabo azaba adahari, umugore ari usigaye mu rugo, kuko umugabo ari ugomba gufata ibyemezo bya nyuma ku muryango, n'abadafite ubwo burenganzira bwo gufata ibyemezo hari bizapfa. Impamvu rero nabo tubwira tuvuga ngo umugore yafatanyije n'umugabo bose bakita ku muryango, ku burere bw'abana, ku muco wabo, ku bitunga umuryango, aho ngaho niwo umuryango usugira ugasagamba. Bivuze iki rero? Bivuze ko umugore n'umugabo bose ni magirirane, kugira ngo babane bose buzuza inshingano zabo, nuko umwe amenya ko ibyo mugenzi we akora bifite uruhare mu mibereho ye, kugira ngo urugo rutekane kandi ruriho nk'uko ndetse ari nayo gahunda iriho, kugira umuryango ushoboye kandi utekanye. Ntibyashoboka umwe mu bashakanye atabigizemo uruhare. Ni nayo mpamvu ubona mu itegeko ingingo 209 mu bivuga kwita ku muryango byiharirwa n'umuntu umwe mu gihe byagaragaye ko mugenzi we adashoboye, kandi nabyo bikemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Ibyo bivuze rero ko aba bombi yaba umugabo yaba umugore buri wese ashobora kuba umuyobozi w'umuryango. Hanze aha hari amakimbirane ashingiye kuri iyi ngingo ijyanye n'ubuyobozi bw'urugo. Umugore ati reka nyobore nanjye ndashoboye, umugabo ati ndi umutware w'urugo. Abakiri muri aya makimbirane murabagira inama ki kugira ngo bayasohokemo tugana ku musozo? Izo mpaka ntawe uzageza umuryango, ahubwo yaba abagore yaba abagabo nibumvikane, nibashyire hamwe, buri wese afite ububasha bwo kuba yayobora, bumvikane uko bayobora umuryango wabo hatabayeho guhangana, nibyo bizatuma batera imbere. Reka dushimire Marie Claire ndetse na Jean Bosco badufashije gusobanukirwa iby'iri tegeko. Nshuti bakunzi b'ikiganiro Ejo, tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico Ngira Nkugire agace ka 5. Ngira Nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Iyumvira igice cya 5 cy'ikinamico Ngira Nkugire. Duherukana Karisita asezeranya Murekatete kuzamurwanirira mu miryango y'iwabo mu nkambi ya Mutenderi kuko yamushatse batabishaka. Murekatete nawe amusaba kuzamurwanirira ariko akirinda kurwana nabo. Byaba byaramushobokeye sera? Nimukurikire umukino. Mwarimu mupenzi. Karibu muri boutique chez Gilbert. Nta kintu cyo kugurira mwana wa mama. Urambabarira kabisa. Mvara bihoze ko umuntu yinjira muri boutique ataje guhaha. Yego cyane gose kabisa. Ntabwo nje gusoma. Ntabwo nje kuburira mu. Nageze gute se kandi? Byaramenyekanye ko uhora inzoga abanyeshuri. Kandi ngira ngo urabizi yuko urongozi bw'agace ka Cyanzige. Ndabara bwihanganisho kintu. Ariko nagorwa Gilbert. Mubonye icyashara cyabonetse none mutangiye kongerera ishyari kwe. Mbere y'abantu kuno bameze. Ntabwo ari ishari imuname. Nekese. Nawe urabibona ko ushuri zafi y'ishuri. Ndabizi. Nivyo bavyiza. Abanyeshuri baje bakugana mu masaha y'ishuri bashaka inzoga. Ukazibima. Umva mbese. Uko izibahaye. Niba bakije ahubwo baca bigira hirya gushwana za Cyanzige cyangwa no makambi wabo. Ugasanga ni naho havuye zanda zitateguwe. Cyanke n'injyane zishingiye ku macakubiri hagati yabo. Reka nkubwire rwose mupe. Abanyeshuri banyu mwabazirika, mwabafungirana, mwabashyiraho imbwa zibarinda. Njyewe Gilbert se nzasubiza inyuma amafaranga azinjira muri boutique yanjye. Kandi bari abana ba Rwakayozo banteza imbere kubi. Nibo bonyine binywera ikiyeri hamwe n'abakire bindi Cyanzige. Nahabi wacu binywera ibigage gusa. Yewe gayewe, mona mi Gilbert. Amarongo menshi aziba amatwi. Karakara. Je nanje ukuburira gusa. Kuko umunsi byarinze inkombe uzofungwa. Nta wamfunga cyane. Cyangwa ndabibwira abarongozi bakwimbure hafi y'ikigo cy'ishuri. Kujane hirya ubwo yuzo bawunguze. Ogiye kungambanira se mupe. Kore impunze mugenzi wanjye waretse ntishakira amaronko koko. Abo banyeshuri hari abo wabyaye ubundi. Ari Karami Valentine.
kare natekereje kuri cya kibazo cyawe n'abanyacyanzigiye bene wacu usanga ibyo nawe nakubwiye nawangushutse sinawangufashije umva kandi ntumbwire ko ugiye kubihindura Valentine cyane narahiye rwose ko nzajya nigana nawe na Rugamba kuko nimwe tumenyeranye wabihindura kiriya kigrupe rwose apana kabisa nibyo mubwira nyine ko nta kintu nawangufashije aho kugira ngo mbaveho nze twigana wa 3 gusa ndumva wakwihangana ukagiza ko ntawe ugutuka se ko ntawe ukunigana ijambo iyo ushatse kuvuga nkumva kwanga kuza kwigana nawe atari we waba wiheje agaho kari ku wundi karahandurika sha oya shari wirengagije ko Rebeka bamuhimbye inkene uragira ngo nanjye bazampimba izina koko nyamara nibyo byiza kuko uko wigana nabo wumva uko bavuga ni nako uzabigira ikinyarwanda cyiza ubundi tukazaragiza urumva expert mu kinyarwanda ntawongera kuguseka byari byo reka mbanze mbyigeho neza nta kibazo rwose ariko iriya groupe twigiramo byinshi ntitugomba kwiyugikana amasomo twenyine ibyo byo ntacyo twaba twunguka nk'umuntu uzashaka kuguseka nzamubuza nariya zina bise Rebeka nzababwira ko rimubangamiye baricikeho ntacyo none ubwo tuzaba turi kumwe ubwo nzaba ntekanye ese ubundi waje tukajyana iwacu tugasangira we iwacu batetse inyama kandi ndabizi urazikumbuye ndazikumbuye byo ni ukuri pe umwambise nde wapfa guteka inyama gusa ntakubeshye byo mu rugo bamenye ko nageze iwanyu bambamba kuki ibyo uvuga ni ukuri cyane da bakubambira iki se we kubw'izo mpamvu ngwino tugende ngwino tugende ari ngwino tugende oya ngwino tugende Gilbert ufite umwanya se tuvugane mbona wisogoroka se nari gupanga neza aya mavide mbakameneka kuko ndi mucaka cyane nawe mbihagaritse bubihagaritse sintinda aha ubundi se niyo yameneka nzongera kuyakoresha iki ko rubanda batangiye kongera amajanja Dona gute se iyi si mana nta muntu n'umwe uba ushaka ko mugenzi we atera imbere ntumbwire ko nawe bakugenje nkanjye wowe se byakugendekeye bite Dona ntuzi ko se nari mfite gahunda yo kwisabira udufaranga mu ishyirahamwe hari ako nakoramo agashinga niyo kaba gaciriritse ndabizi bongeye barakwima se cyane byaba bikabije wamenyagwa ngo ni Murekatete na bagenzi be bambwiye ngo kereka nimara umwaka nitabira ibikorwa by'ishyirahamwe nta munsi n'umwe nsibyera yego ko urwo urumva atari amaco yo kuyanyima umwaka wose ra cyakora Murekatete kugenda wa mabyeyi tsindwa warivuyemo mbese ko numva ntacyo rikumariye nanjye nabitekereje ariko ndavuga ntireka nkora ibyo bashaka ndebe ko umwaka nushira bazayampa koko cyangwa byari ukunyikiza sha Dona ukuboko guhemuka guhora kuri hariha koko ubu Murekatete hejuru y'ibyo yagukoreye naranyurwa koko kutunguwe se Dona ubu inkuru yuko ari we waroze umwana wawe uherutse kwitaba Imana ninjye wa mbere uyumvanye utikije Gilbert yego ibyo wabikuye wabivumbuye ute koko ko kwa muganga bambwiye ko yari arwaye indwara zituruka ku mwanda ariko mwanda wishende ko babeshya cyangwa uko bize kwa muganga babasha kubona uburozi ibi bintu bibaye ari byo koko Murekatete n'umuryango we wose nabihimuraho ubwo se n'ibihorero uzaba ukibonye ari amafaranga Dona ntacyo bimbwiye kubona ari nawe uyoboye ririya shyirahamwe ryanyu ye baba we ahubwo se wa mugani wa Gilbert Dona atarahitamo kwihimura cyangwa gucisha make akitabira ishyirahamwe agahabwa inguzanyo ashaka naho ubutaha bakunze b'ikiganiro ejo tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twagarukaga ku myumvire ku itegeko ryasohotse mu 2016 riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo. Muri iki kiganiro twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Kirehe batubwira icyo batekereza kuri iri tegeko. Twumvise umusaza François adufasha gusobanukirwa igisobanuro cy'umutware w'urugo cyangwa se mu muryango mu muco nyarwanda, ndetse tunasobanukirwa iby'iri tegeko n'impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye Jean Bosco Rudasingwa. Bakunzi bacu rero twanumvise ikinamico ngira nkugire agace ka 5. Ni na rero dusoreje ikiganiro ejo cyo kuri uyu munsi. Reka nshimire mwebwe twabanye muri kino kiganiro, nshimire mwebwe mwese mukomeza kuduhereza ibitekerezo byanyu.
Mizero Crispin ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe Roger Nigena yarahagarariye iki kiganiro. Njyewe nari Ani Sabine umukunzi. Mukomeze kugira ibihe byiza. Shuti muduteze amatwi, mu masegonda make cyane turaba tugeze ku isaa 12, umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza icyumweru cyiza.